Nanamhla futhi ilanga lelihle langa lelikhethwe nguSimakathe uthi mawulela lo mlayeko lona uNkulunkulu ukukhuluma nawe ufuna ukuthinza impilo yakho kule hlelo lokuthiwa ke daily bread nginemprofeti ehlula amadimoni the man of power the man of authority uNkulunkulu amphamisele utawusinzisa impilo yakho ngiyacela ubavusele phephese uphindze ubaphe futhi lesihloko sanamuhla ekhaya la khona sihloko sami egameni lika Jesu Christ ngabe ungibona usebhasini elicingweni lakho ngabe ungibona ku laptop yakho egameni lika Jesu Christ eofficeini lakho na usebenzela khona ngabe ungibona mhlawumbe sewusevele usemsebenzini ubhizi khona egameni lika Jesu kuphi na kuphi ehloko tami lapho kona kufinyelela khona live lami as I speak right now egameni lika Jesu ngifuna ukukhuluma kafishane ngikhulume nempilo yemuntu lokhathatekile ngikhulume nempilo yemuntu lodelithemba egameni lika Jesu Christ ngithi sidobo sami ekhaya la khona kunemagunya uNkulunkulu akunikete ona namhlanje ngikhuluma kafana ngithi ngikhuluma ngesitolo esikhulu kakhulu ngithi you are in authority noma usemagunyeni egameni lika Jesu Christ awusiye nje umuntu kadana kepha uNkulunkulu ukuthatha wakuphakamisa ukubeka emagunyeni egameni lika Jesu Christ angisho ukuthi ekhaya la ukhona Timothy yabhetha ngiyakuvuma simo asihambi kahle siphambana nawe ngiyavuma kepha ngifuna ukutshela amagama namhlanje athi ungesabi ngoba namhlanje uNkulunkulu ukuphakamisile wakuthatha wakubeka emagunyeni egameni lika Jesu Christ waseNazaretha Moloi my brother ngicela kakhulu ungifundzele live laNkulunkulu encwadini yaLuka chapter number 10 qale verse number 19 my brother sitawuqhubeka Luka chapter 10 verse 19 Bukani la ngininike emandla ebunyathela tinyoka nabofeqela nemandla ekunqoba sitha kude lokuyawunili mata labagama ashiwo uJesu sihlobo sami ekhaya uwasho kubafunzi bakhe labeselo bahamba naye bambona ema miracles bambona aphilisa abantu bambona sumthatha ishosha phasi egameni lika Jesu Kristu Jesu sotha uhamba manje aye kubabe egameni lenkosi uyabathumela ukuthi ababe bayothandazela abantu egameni lenkosi leBhayibheli lithi basahamba bayokhulekela abantu bethi imangaliso iBhayibheli lithi emadimoni bekakhala kumaqandu egameni lenkosi ahlonipha igama la Jesu babuya kuJesu balethe ireport egameni lenkosi batobonga bajabule kakhulu they was so excited ayikho into lemnanzi njengekwathi ukuthi usemagunyeni egameni lika Jesu leBhayibheli lithi emadimoni bekabathobela egameni lenkosi kisho thatha isukuma ngegama la Jesu babuya bajabulile bathi ye Jesu uyathi siyaqala ukubona lokunje ngosiyami egameni lika Jesu Kristu bathi ke emadimoni beswakhokha ngegama lakho bekasithobela egameni lenkosi usemagama Jesu uthi from namuhla you are no longer the same Ndika Jesu Kristu uthi nginikethe emandla noma ke nginibeke emagunyeni etiko tinyoka nabofeqela egameni lenkosi uthi Jesu lapha niyawunyathela tinyoka nabofeqela niyabanyathela kepha asoze banilimata ngoba nginibeke emagunyeni egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha la ukhona ke sihlobo sami ekhaya angikwathi ukuthi ukiphi inkinga angikwathi ukuthi wesabani angikwathi ukuthathwa yini egameni lika Jesu Kristu kaba ngamagama lathi lamuhla ngathi uNkulunkulu wasezulwini ukubeka emagunyeni lesimo sakho ukubeka emagunyeni kusiyana uthi wena simo suke embikwami lesimo sabe sesiyalalela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngithi ke la ukhona ekhaya asuse saba lesimo le asisikho ngempethulo wakho kepha namhla ngathi wena sowungempethulo kwaso ngoba uNkulunkulu sokuthatha wakubeka emagunyeni egameni lika Jesu Kristu uthi lo munye ke ngosami yini lamagunya umprofeti lokhuluma ngawo egameni lika Jesu Kristu ngithi lamagunya engikhuluma ngawo it is the right to command egameni lenkosi ngithi authority it is the right to command egameni lenkosi ungathi uNkulunkulu makakubeka emagunyeni usuke akunika lamandla etikwetimo tonke lekhona ukuthi tonke timo tawuguqa embi kwakho ligama lolikhipha kona tonke timo titawukhothama kini egameni lika Jesu ngithi angikhulume nembukeni lapha ekhaya ukulesimo lakiso egameni lika Jesu Kristu ngithi angikutshela amagama ngithi lamuhla usemagunyeni tshela simo lesembi kwakho uthi wena simo namhlanje uyasuka embi kwami wena simo namhlanje uyakhwesha embi kwami egameni lika Jesu Kristu lesimo leso sitawulalela egameni lika Jesu Kristu usilomunye umprofeti anguva kahle yini authority lokhuluma ngayo it is the right to make decisions egameni
likaJesu Kristu angikutshela amagama ngithi notakufunga namhlanje egameni lenkosi tavule kube njalo iBhayibheli laNkulunkulu lithi lenikubopha kwemhlabeni kutawuboshwa ezulwini uzombhali enikhulula ezulwini kutawukhulula emhlabeni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha namhlanje ngathi uNkulunkulu ukubeka emagunyeni ukuthi udecide ngempilo yakho udecide ngabantu bakho udecide ngemndeni wakho udecide ngefuture yakho uthi from namuhla angiyophinze ngihlupheke angiyophinze ngeswele abayophinze bafele abantu abami egameni likaJesu Kristu ngoba ngisemagunyeni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha angikhulume nemuntu lapha ekhaya egameni likaJesu Kristu longadadi ukuthi usemagunyeni ngizakutshela ngithi lamagunya uNkulunkulu nakunikeza namhlanje namagunya nawo lento ukuthi wena ube nemandla etikotitha takho egameni likaJesu Kristu angikutshela amagama ngithi mhlawumbe balwile nawe ngayitolo kepha ngithi from namhla kuyaphambili kude la ulwa nawe akunqobe egameni likaJesu Kristu ngoba usemagunyeni egameni likaJesu Kristu mono yangifuthele my brother incwadi yaJakobe chapter number 4 verse number 7 but angemshaya ngalesingisi uzombhala ba resist the devil he shall flee egameni uthi Nkosi yami sisathane manje lo sitha sakho uyamtshela amagama uthi la sathane your time is over now the Bible lithi utawuvela baleke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ungathi lapha namhlanje une authority yekuthandaza egameni likaJesu Kristu bese kwenteka into uyadeclare ngempilo yakho uthi kulomnyaka lo ngiyoshada uyahamba uyoshada egameni likaJesu uyadeclare uthi kulomnyaka lo ngiyosebenza yavele kube njalo egameni likaJesu Kristu usemagama uthi lo nyaka ibhizinisi yami iyaphakama utawuvele kube njalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngithi sihlobo sami ekhaya sikhathe ukuthi mina nawe sisume phasi sihambe semagunyeni sesifikile futhi senilezi egameni likaJesu Kristu ngithekhala ukhona khona your time to walk in authority has come in the name of Jesus Christ sukuma phasi exercise your right as your God-given right egameni likaJesu as a child of God you must walk in authority not live in authority but walk in authority egameni likaJesu Kristu waseNazaretha asengikuthele amagama ngithi you are a child of God your identity precedes authority egameni likaJesu Kristu waseNazaretha angisemagama ngithi Satan tactics is to make you forget your identity Satan lakuthanda kakhulu ngempilo yakho ukuthi ikhohle ukuthi umbani uyaJesu lapha enzabeni iBhayibheli lithi wafike wamlinga wathi mawindvodzana yaNkulunkulu mawindvodzana yaNkulunkulu shinjalo lithi bese ulenda singwa sewuyadla in other words abeqala ukuthi Jesu ukhohliwe nokuthi ungubani egameni likaJesu angisemagama ngithi lesimo sakho lapha ekhaya mhlawumbe sesikushayile sokhohlile ukuthi uyakholwa sokhohlile ukuthi ungumzalwane you are a child of God kepha namhlanje rise up egameni likaJesu bese uyasho ukuthi I am a child of God egameni likaJesu Kristu angisoze ngehluleke I'm not a failure I'm not the tail but I'm always the head egameni likaJesu Kristu bese declare over the mountain lesembi kwakho uthi wena namhlanje ngithithilika ngegama likaJesu Kristu because you are walking in authority in the mighty name of Jesus Christ. Nsekhala ukhona khona stand up and speak the word in the mighty name of Jesus Christ. Uthi Jesu kubhaliwe ukuthi umuntu ngeke aphile ngesimo sodwa nemafu lavela emlonyeni waNkulunkulu angaphila ngawo egameni likaJesu Kristu angisemagama la ukhona khona sihlobo sami ekhaya egameni likaJesu ngithi right now is a call to action egameni lenkosi we need to act with the authority that we are talking about egameni lenkosi asiyiphile lempilo yakuba in authority singasajiswa singabiyele emva saye emva sikhashane emuva sesiyaphambili kuphela ngoba sesivile ukuthi we are in authority egameni lenkosi ngiyabona uyesaba ngiyabona kuphethekile ngiyabona lithemba liphelile kepha namhlanje lokutshela ngithi vuka phasi ibuthe namhlanje uve kahle ukuthi you are not just umuntu kadala kepha you are a person in authority egameni likaJesu Kristu waseNazaretha la khona sihlobo sami ekhaya ngithi akukhulekele nawe sawuvuka usaphakama usazikhumbula ukuthi ungubani emagunyana kowe anganani egameni likaJesu Kristu asikhuleke moloyo Baba siyabonga ngegama likaJesu liyaphila egameni likaJesu Kristu siyabonga Steve lapho sifana nenkemba nekhaliphandla ngothi zombili nangu umukeli ekhaya egameni likaJesu ngiyabheka ukuthi uNkulunkulu ekhala kwakhe namhla ubeke emagunyeni uthi uyisi authority make usemagunyeni konke into yaguqa phambi kwakhe namhla uyaphambisa usemawungcwele abangabele ekhaya usiphakamise usivuse noma sesihlukanise baswelwa uNkulunkulu evele ethandaza bavimbela ukuthi wenele Igama likaJesu Kristu basemagunyeni Nkosi amen and amen amen and amen
Siyabonga kakhulu inceku yaNkulunkulu live lemandla prophet live lesikhathi la uthi khona semagunyeni prophet of God bantu labanye lo labasilele njengamanje sebathikhohliwe sibabo bani uthi nze indzaba ukuthi umuntu uzathi khohlwe lokungibani yena umkhanza khala angasakhona ukuthandaza so ukhohliwe lokuthi ungibani sobalekela sesontweni sobalekela sesontweni ngichaza indzaba lapha eXodus 14 la khona kuthiwa Moses ubese kakhala kwana naye sadibane elwandle lelibovu ngase uNkulunkulu kugcina amkhumbude ukuthi yena ungibani no prophet uNkulunkulu angicela kusho ukuthi ke umprofeti ukhona uyathandazela njalo ngalesithathu nga11 ekseni kanjalo nangemgcibelo uyathandazela umprofeti ngemgcibelo nga11 ekseni kwakho ukuthi ushaye ubhalise ngesikhathi 11 uyaqala umprofeti cela ukuthi bantu basheshe bafike batokwathi ukuthi batothandazelwa baphiliswe different tabo labafuna umsebenzi umprofeti ukhona kwakho nje ngicela ukuthi ke utawuphatha umnikelo wakho loqala ke 150 emalangeni kanjalo akhona ama prophetic tools la khona ngiyacela ke prophet ukuthi uvalelise naba babukeli ubafisele nelisuku lolu namhlanje la khona sihlobo sami ekhaya ngiyathi ukuthi live laNkulunkulu ufana nemvula alehli njike umhlaba selingawamathisanga ngithemba ukuthi live laNkulunkulu namhlanje liyishintshile impilo yakho ekhala khona kwangathabe ngithi Nkosi emsayiphathe ngemusa umprofeti wakho your favorite prophet ukuthanza kufa. God bless you. Bye bye.